o le tātou wa matai sili le langi. Ia, o fea fo ile te maha ua mai ai le nei proklame le nei fo taimi. Ia, malo le soifua manuia ma le langi e mama. Malo fo ile whātoatoa. Ia, me se le alofa malanga le leo le atua. Ia, o na inisi na vaenga ho manatu e tātou te whasoa atu ai. Ia, mawha manatu atu. Ia, i le amatanga o le tātou whasoa. O le a tātou o i le mata upu mua leo te fia whasoa atu ai. I le mata upu ua whaale tonu ai i a toi lupe. Le mata upu le ua mafua i na whaale tonu le no foa o whale a lili. Mua. Mana tua mai. O le whaale tonu o le no foa lea. Na whaale tonu mai. I se tasi o whaipule. Ua sao fo ia yanga mea nga whai. Ua uma fo inga whailanga ia malili e nga. Ma se kasi fo i o sui sa la tau vava. Ma ua sao mai o ia. Ai ngofo koe eli le lua. E whaaki ko ai le fionga ia koe rupe. Mana tua mai fo. Tatia ia nei moli mau. E iei lo ulangona za moa le tunu pele. O le urunga li i lea e kau awa mea. Mana tua le la winga ngi le fai le fa ngā soloa. Le fa ngā soloa. Mana tua mai foi la le urunga li le na fiwa su engi ki ngor kai mi foi le na fa ngā le la fa matalanga. Le fa ngā le la fa matalanga e fa ngā. E fai ma mau au tu e base i ai. Ia le fai unga le fa msidonga le sa fai. Fai unga si makiva. Ai mana tua mai foi o le wa avatu ma to lau le vaenga ia e fa soro la to lau. Ai koe fisu ia ila ko mori mau. But believe you me. O le mea te le ale I kua o le maka upu lea. O le recording. O le recording fo I lea fai ka lai ka kale o nga mula ulu sa miliota. Kuraua. Ia ngā kongwa tonu mo fono le mana ia le fafkai o le. We're on the same page. Se la ngai ele mpea no fa tu so o tu ne mea to te sila fia ai se mea ma ngai o sa valing or porkiki kalu mai nga fa ku ele tu le fast to te sila fia sa mo wa ka mamai o mai aka ko I me wo ku wa to wa ta mamai ma to wiloa wa ka mamai o mai sa mo I me wo ku le mai. O le mea piko I ke lea le tua o le whasoa, ma le tua o pakakua o le melea. O le recording, le nga recorder kakale o nga mula uru. O nga halu rola ia ave, wa whaasoro solo koe e kukou, lea ua mafua I umare melea. Kusa o le sika ngaka piko I whaale kongu lea I kubo il mene. O lai nga kei roa, Samoa. Tasi le tangata e whelelea I fua pei o le luru e lele e valo ia I au. E pau fo iro kangaka o ke la ngonga ngai kaimi o la ngofo o matua ma fakia o fia li ulo ia va kur fa fonga me le tu. Lenga fo o ia a to le sitangata le tu o le melia. Wasao mai fo inga ia. O ngo sianga fo ka mai puru ma fai. Wasao mai ai. Ai ngofo eli le lua e fa male mo ile ska ka okay. This is why you say lo le fia and I have no respect. I have zero respect. Iku ai nga poro kiki fa pegi. Do you know? E ia lo ka ko ngai ka kauang ka ko mo fai ka ko ke. Alo lo fa pe ka nga ka poro kiki. Ai ka nga ka e poro kiki mama. If there's a dirty politics, that means there should be a what? Clean. Langa, if there's an opposition in anything, so there's no bad without good, or there's no good without bad. And that's a reality of Soifuanga. So to me, la, por kiki ka wana le, mai ka kako karikongu fo ele le por kiki. Ai ole mea tonu alea, mana tua mai. O ia lenga recording ar karangoanga. O ia kunga le lenga alu fa alongolongo oi fongo koi.
fongo koe loa ma avaku lu mo HRPP na toe musu nga koe musu ila nga mea ua fai le anga he did not purposely ma le intention e kango e fai mo fia kama mafa kasi lea vaenga au te fai atua ne vanga e kiri popore pere fia mai a kia se o kile kai to lo Samoa e le kai o popole ni ka ngaka pele fia mai a kia e sa o me o mawai e rei ko kire ai e fakusa o ala o ia fa metalanga kasi lea ka ngaka o kaka kongule le sikanga piko isili lea lenga mafua inga e le la o to si sila de e o to si sila me o tule mai so o ai ma o ko wian ko mo mau fa per ko fai pule le e ko ala kala le ko ki le sa ili malo o ki ko fai ku pe mo ko fai ku pe ko ki le sa ili malo ya e fai ole ka aro leanga mar poko leanga mar ka ufa vale ole merenga fai e fai pule le ngomlo ai ku waku fo ya o ko ia ku waku fo ya ku ilo mai ya asi de ka ufa sanga fo i rula oi kasi ka o ko uma fo ia ko mo ni mau le meta upule ya yango ka fai e ir ka ufa ia ku nga questioning nga menga la ofisiri ngo ola kala ngo fa ko mai are you sure e fa pale mia e la aulia mari ko rupe pe afa pe anga fa pe sao mai longa yes absolutely yes ma ola upu fo ile o ke fa ya ku fa le alili lo fa le alili mo e mo pai ko rupe pale mia ai muri pai anga rosa pe anga ka oko mai o vai vaale ale aru ka ko yes o me mau ki ngoanga o le mea piko i mau ki ngoanga i lo ka ko yes I may be wrong but ke le avangoa e pai o mai ya e lope o marsunga la o le mari ko o gisemo ko e lupe angalosa mau ki ngoa wala ngor kura i me angalo sai i rako i kumaloi i palauli kodu kau palau kasi la fa soronga me foka palauli o ye o kau ngi fu me ia kasi palau kasi or kula i do tula i me fionga ya moripola na rosa e le ko e malu palauli kasi ngau ko wa au sa kau fa aruangia pe va ve pai ia muri pola angalosa il pale mia pe mua ia ko rupe or kai mingei sa fa fi o shua o makwatu shua mere wa ia so o se fa malo si au le lei fo i mo palau di kasi la ko ia yes aua nge iko ia se la ku ko fa vale ingar ko fa aua nge i se la ku ko fa ole ngia ma fa pe mai le anga oi o au fo e sa o ala kala to te lo tu lo wa fo ile ngo man ko le mele o lo wa le fionga ya moripola na rosa o lo fa ngo ye winga o lo ko lo fa ali rungo social media o lo fa no tu lo wa la o fionga ile sui pa le mia po la ufionga mingi ska kupe ia po oi fo ore fia ngainga ya ma ko ngi yo kamakangi yang ole kau ke kau walo fa kasi ole lango marisi ingo o ilunga i lo ko finga e le o yese malu lui a ke si la fia e ko e faku makunga lava ma ko e vai mangua ngai au ngalu ngalelei onga ole ese ole me kami ya ko fo i loko olua ma fai ko isi anga kau fa ale anga ile fionga ile pare mia yes imagine ola o fionga lenga o kire yetia ele kau fisiringia me nga ele kau fisiringia now lenga ole u ka ko mai ka wakule la fo i fale ali e fela fa nga paloka ka lo fa ile fionga ya ko rupe
longo winga wa umai fo imalewa ngo fale alili lua a mua ile Deputy Prime Minister fo ile le skai mi vavi le ai la ngo sia ka ko amio pe yo taxi fo ye kai fo pe yo taxi ve kai fu ngale ngai mai ka fo taxi fo ye le le la kurisi taxi ko ruma la kurisi taxi ko ku nga mawar pa se ser kamari ruma yes so ai sauna le nga uma bela pa se e keni ko sa e ko ku la sport le no e ke sa we e ko ka abiri mai ku fala ri mo pe ko e mangu ia ska ko fast ke ro o ko le la ngumela ko rus fu mai fa yes e fa solonga pe ko lima por ko fia le la ia ai ko me la ukala i le fionga ya muripora na rosa langa yelo kar kongunga kasi le ngo fo ole afasima ma o fasima ya ole me la ko manga o ingisi milion ya palauri mo correct mo palauri mo se pera ku ase singa la ku fombe milion ya fem ele ko replacing ya muripora na rosa or ko parmia or ka ko parmia kama ka sa warnga ole process angua mele a fai ele ui mai fai kokoa ore ngoi mal fa mea ore vanga le ngoi mo ele ui le process mana tu mai ese lo wandu e pay the price e ke earn ai lo sport ko kom ese lo sa ave oi ko kom me ka ore fa alo mawalunga yes ole mele nga se e yele fionga sa fa piko ole fa alo mawalunga but she did not earn it lei awangi ko selinga la ukala lea la ngai foi se si va pe mai who are you for 40 years vole va nga le ya fia me la le earning ai so what le earning ai ele fa pe nga ole HPP as how premier fast was she a fast member no she was never a fast member she was a relaxed she was a relaxed and undecided member yes sorry to fa malu lu ku ya ka ko le tato ele o live lu ngole YouTube please nanga ole ele already ka ko producer mai New Zealand live malanga mai sa mo if there's any chances ko ka go fie help ma tu lu ngol tato TV ka stay ka ko pokala that would be nice ele anga ui ya fia me ile fai ko ama le process ko ki lo ko e fa ku ma winga ele ku aisia le anga o lele ui fai ko o le nga oi ma le fa mea o le menga lenga la ku ko ka fai nga ka wala ku ele se ia le ai ka wala ku nga oi ka wala ku fa ale nga ku ka fa fiu fa ko ele e so ku la fo e manga o fa di ko la sile la ko sulima fa mea isane o le menga ka u fa mea fela o yele au nga oi ma au fa mea le ro ka ngo fa biblico o ro ke ka ngo fa biblico terminology o fela o yele au nga oi ma au fa mea nga ko ka ukale out fa ka ape inga fa ko ila loinga fa mukainga fo i mai la ukala i le fionga ya muripola ngalosa la o fionga i kamaika i o le Queen Ana Rosa Deputy Prime Minister please do something i loko rua mau kiri fai aku nei o fai aku asia ka me ke no esa ya ke au fai aku kalanga pa please ole a lava se me ki kango fa fi le mu wai musu aku musu wange musu ifo a fai o fa le ko no ma fau ave ise fale ma ave ise ni counseling e kau counsel ai lo ma fau le anga e mata ngai malape la pe ai lo ku lai mai ai au oka ngi fa aku kuanga mawalulunga do you know lo fionga muripola ia e malie fo ilanga ke fai ka waku ri kele ko mengi isi mfase hangi si or kaku ainga lang or kaku ainga le ainga fast e nga olo ainga fo e lofa mongi e vaku sa or fo kuanga ya kiwe o ile ko e mangu
O le matanga yo anga kala e whaile la au le mali e koa. Ai ke sira fia. E kau haua ia kusa o anga me whai. O kalanga le mo. Ai pei o le a kangia mai o le a mo ia. Pi e kau he's got a deeper problem. Anga i le pale mia. More than just issues and politics. Yeah. Au fai kau ko ngai anga me fai. E o folo uroko. E o folo uroko pe o le ale ko inga ma fau ola. I mean, o longa ko alua next in line le pale mia. O longa ko alua le right hand man le pale mia. O longa ko alua probably know everything that the Prime Minister know. Pretty much. Ya o ai ko inga urunga ri fa pengi. E ka amilo mai le ka inga anga losa ma le fainga malo lango le pale mia e ka amilo mai le siku ai e ka amilo mai o e mau fainga nga le sipiko e ka amilo mai foi fai lau o e ka mai kau fa le hanga ai uma e a e ke alua ya la audi sawa ya mako alo wingo la ukala ole ai fa penga e a okupe ai ma le fainga malo ai nga e pale si o ko odua o fisiri ko sao Oi onga le administration, oi onga le ainga, oi onga supporters, lea si ia ilunga, lea fionga le sui pāne mia. O lou ko olua. Sorry. So kere i roa sore po le aranga ko ai ngā whaako whala inga ke kausi ai rou ngu. O pomongi ngā marup kau kingu. Kere i malama po le are ko ai ngā whaako kau kanga. A whai o le bright. Le nga i rou longonga. Pei o le bright. Le mafu ai meia. E akangia mai. Instead o lou lango i lou ko orua. Ai fōringa mai you are, it's like you're a competitor. No, that's wrong. Work together. O ke whakau ka vai lou ko orua o ngā kulanga maurunga. Le anga whape o e ke maurunga ko ngu, o e o sa o ngu, o e o le ku o ngu. Yeah. Or ko inga mea ngā. Le anga ke mawhau whape o maurunga lo e la e kakau ngala po aku no uru ngai lo le kurowa. Yes, no. A lua fo ia le lua ainga, o e o le uru le ainga. A lua fo ia le lua ainga, o oe o le uru o le pule e pule a oe ka unga o rea ka i uru pule uru la po a uru kele o mea umanga o uru umanga ke avea ai a ka ko wo i le whainga malo se ka walo whaia ka whai ma se fua e le maanga ia le kele a ko ngi kala ngisi aki oe a ore ko a lua o le Deputy Prime Minister e mo ke re manga nga o langa mo ke pola pui ia anga losa. Mo ke pola pui i le fionga le sui pāne mia. Awangi iso o hakere ngi kala. Awangi iso ngasi se vai. Au ke wha alo iai. Le anga o le ua ave i elfa akua kuanga le ku alonga i ku malo. O le fo ua ave i elfa akua kuanga le whainga malo. Ai ua sili o nga ave i elfa akua kuanga le aku. Ngai. A whaila o le bride ngai ke kau amaia. Le ai o le whare o mea ngai ki kau wari ai. Yeah. A whai o lo ego. That's just nothing. Because let me tell you this. O le ego oi. It's just within your village. Yes. O le jurisdiction le kau ka alo mai ai. O e ma mea ia le ke fia prideful mai ai. Nga o lo wa iku. Nga o lo wa ngu whare apunga. E ke autilo i whafum whare apunga. Uma. E ke e sero marau ka vale mai fale apunga wa saunga isi ngu mai sa solo mai ma ko lo ri mai fa solo mai le hai e nga ka le mea nga ke mimika mai o fale apunga o Samoa le hai fa ai la lo ko rua fa ai lo ko rua ku lo wala fionga sui pale mia le nga yo lo le vai kele o le fionga ya muripola a se ei mai e se ei fa kasi mai ya e fio mai ya mai we Kere e wale la wawafo i ongo sa ia mea whaia wa ai aku. Ao kere i roi a oi, e ke ai aisa. E a ofisiri, e ke aisa.
E ke isa ngi ke u fale ko ngo koi mangisi me ka u fale ko ma deputy prime minister pe afa so drug test. Na ngol me ngale ku le mai. Ol me ko ngo ngale ku pu. E le ro po ko fale ko ngul ma fu fa. Por me. Ya. E le ro por nga ko ke e u mai fa nga drug test ya. Ai o fa penga fa ya ke au ya. Fa penga ya ke a o iloa ya o lai ye se fa ro longa ma wa lunga wa ave se fa nga ma lo iso ko o rua ma so ka ku ma lo ma me fa penga se ka ki ya ia ava kula la a fai ki vai le ese o lo fa ko fa la me lo fa ko o ko fi la lo poku le ngo I ko ngoi lo ai ko le vai mare ka mai o I ava kula fa ka inga le la vakua o le fionga ya ku ya ma son ko lua ya viskoka ko ya ma viskoka peteru ko ki sira fia ele I lua ke le nisi ku ya ku lo wa me le makanga ro karngoi ai wa fai ke si le vanga la wi lua mai o viskoka ya ai le ko nga ma le lai ngau ke le au kala inga le fo isa la ma fu ka mo longa lua o se lo ia one of a well respected senior lawyer ko o Samoa. Ele nga male la inga o ele mele ko pu mai nei o kala fi se koka e kau ngua ku lo e ngua ku ya a ole ke le fo isa fa o nga le HRPP la makanga le nga ka irong ko mai fa kala ngoi ku la fo fa kala ngoi me kau por kiki fa kala ngoi me kau ka mau ainga o fe la ia o fe o ia nga o ku mai ya ku ya ko e liu de ko fa ale ku malo sa winga alu fast alu I inga e peyo le pesea vivi inga o le fanga inga ia kauia oe se kufa kufanga o so malo sa e haru ko kongo le fast e fai ngofie ai o nga kepa ka ko ingi manguia sa faka o nga ole a e yai le lufi inga you will be on the table because if you're not sitting on the table you'll be on the menu. Ole ala wa umangei sila ku ia le fionga ya maiava vise ku kapete. Oh. Wa uris kanga kele u kala nga faile fast. O ka o kai pe fa fe. Ai nga makua pu le longa loko ana longo lua. Kwa I ana longo lua. Vai le post nga fai mesi ku loa se fare kuenga. Le ai o mumu sa o lo fa. O red sa. Le ai ma se halu e o ia si ia sanga makalalanga ai ko so ku makalalanga ku ia le si piko le ai kasi le loko kasi le faku le anga o le mere le anga fai ia o ko uma ka ko uma yang fai poipo o upu yang fai mo fai poiponga e le ko rua o rua awa ngosi oi vao ngosi sole e le ko rua o rua wakasi ese sengalanga ai fi ngau mai langi point ala o vakua ya ki oi sila le ngari ya fionga ya kuya le fionga kamar fale mo le fionga le loia ya vise koka fe o yai ole ale me o yai lango resi pe ui vango le ko ki pe sa vali popoanga ole alofa nga sauka sa vali fakasi ui masiasi ui le fa mainga ui le amusia ui le ngosia sauka au fakasi ana me le fai oi ai se ara me ri ka mo fai ko ile fionga le sui pare mia ai se foi de bi ki ka bo so ai oi nga eu so foi fai la va nga fa fai e oi lis fai pa lo ka ai lo ko mi kire pa lo ka ya oi fu ala lo nga va ko foi me la ka le ngamulo ulu o ele se kanga kale o mo kwa fale ko ngwe ke sa fale ali e sola la miolenga ai kulilo sa fata afkai ole o kalila ko kakalo e o mo wa ko kupe se fa ya ko ala ku ala lo le ola ku ala lo le mar ku ala lo foi lo ke va ku
Mor ko ke lo ngiso o ko le ko ke karangoi kupe. O le whakarikali more mo manguia yang forfola. O la ukarsanga. Au foi ko ke ngau ka. La yo upu mongi ari ko feku. O anga fea mai le fase furu lima furu kausanga o le HRPP. Nga kako maso inga ai le kauanga winga o ngi mea rofa whapenge inga fola ya oi ma. O anga fea. Ela ngā re koe apo kuai. Olo piko wa. O waka ko ke ngau ka. Yes a faisa fola e mauar kupe. A ver whako kuanga. Ala ngau ai lau account. O fia ngi la kala ia ngau isi wha lele fa mai wa ayer malo. Fa mai wa wha o ngā sful milionga. Fa mai lele wa whai ei whai ngā ka alolo. Fea. Fea ngā mea. Te oe. Ono sai. Se ka ko ono sai. E o fo se lauli mas fulu nga kufa. Te lolo fa ngongo nga isi o kako. O anga fea since when nga polo misi e kuila e pangi me fa pea kufa lo straight away. Se o ki o fo se ka ko le ma sangi ngi mea. Fa fe kai ile ai nga fast mal pale bia mar ka ko fa nga malo o kula mai. Ai ia mau bear ko vai a fai len ko vai ko ku fa será mas fugo isi ku malo ala fa ku vai ka ko se e ele process o mea e ka le ole awala le ka ke ka ma fai ki ngai ole mer corrupt. This is what we're trying to get rid of. Corruptions never follow the process. Ole mea nga o ko man ko mai fo ile masangi o fa so aku ole mele le wa lenga fenga kanga o ma muru e se kanga kaya mar HRPP because ele you ile process le approving o la colon ele you ile process le approving o me ala ke ngo foi me o masala ko faya they never go through the process sama sangi ar pikir ko inga ti jole sanga mo ngo foi irunga approve ko le loan ale ma o le ala le foi la ka ko mai ka ko le foi la ka ko ngau wai le melea ko nga me foi le a o forfola mai do le fionga pale mia manga o ka ke momo no ngai and we wake up tomorrow oh it's in my bank account ai fa felo wo ke escala ai fa felo wo le proof o ngai ke ngo fomo ai fa fe ke re ka unga pa lo kai o le ku malonga that is the process that's the process that we need to go through. O fo ko fiang kanga o fiola peolo ainga o ko fiang kanga o fioki o yen kanga ka wingi manga o nga se o mea nga o me e require o ma mea nga come on o ku ala lo lea o le fau kuanga fo ilea lea va ku lango bele la kupu awanga yo ka ko kingo ya esau ai ka ko leo pe ya Jacopo no aka ko kingo lo ya esau ka ko leo fo ya esau a fai fo ka ke leo ya Jacopo ka ko kingo fo ya Jacopo anga o I kongu wana mere re kupu ai li whapea. A fai o leanga fola ele fionga li pale mia, si il pensionga lima se lau, si il pensionga pe a kumai, o le upu lenga iai, pe a tulai. E le whapea mai. I le first week, e le whapea mai, in the first week, the first month, a mako kulai mai. Longo winga e lima le kausanga o lea 5 years of o le upur ngā kula I mai a matou tula I mai o le a fai le mele o le a fai le mele o le a fai lono winga e lima le within the 5 years e ka kaunga happen ai mea ia a uma e loe le I happen a lai le heise mea nga kupu e le I vesi pe le I vase fo ngā waa o nga e ka penga lola ia e makuala lau pe peru. Le u fea kusa o asiaka. A uma lole paya inga ele ai ma se mea kasi nga faya. Fako a deserve lo e ka koule a maka nga lau lea. Kuruku. So le. Ya le ya ko se kausanga. Ele ya ko se kausanga le paya inga. Ya ala ka ko lau nga o yor ma lo ku pesa faka. Fako a iwa ma singa. Au sia ka ko mengi fo inga o so fa fo sei. Nga,
Nga snap election siya kako amio. Anga kako sausak o kako pilio call election. Fako a uma fako a fai nga maro ya me yungi yulai. Tara sa bakal. Ngale dua masih nga pe nga fa pe kau ke sausak o ile pilio ka sa. Ole maro kako ngale 2 years. Sorry 2 months. Yes, sa ora ka mo ko ta fako a 2 months. Fako alua masi ngo sia kako wamio pe anga fa pe ka ke o sa o kako paluka ia apelila so o mai lo mar fakula ir malo ya me maka ko sa o lo le fako ka ko yu lai a solo na luo yu lai ya ala ngi mea la nga pe no fa yato o por kala merengi mai si por kala me a uso ka ko ngalu fa kasi nga ku kuma losi ile kalinga ofisiri fa mala malama ma fau malangongor ka ko la foi le era nga le ko kili lo mai kili yo lo le sa lo ko ai umangi se fa yaso ile fa sa poka la mi sa fa so because I know ore ke leo se fe so nginga so ngi ko e fa mala malama malu lo ke le ku ai awangi ka ko awangi ore ape foi le ma le o langa le ka ke le manga nga o ka ke ko e foi ia ole melia nga ole piki ar telefongi vili aku ave korkupi le ai no ko kire manga ole mea nga ka ko hui le process o mea or ku fanga ku pe ya mo safaka ele fa ngo fie ele nga le hakuro a fer ka kupi fala si uma melo ka kupi ele le nga o ile e kire la kuro ma se ka kupi okay wa amerika ku 1 milion fa soro mai ka ko ainga por ngo sa lisi no le ai ele fa pengar fa ngor mea e makua io mua le leile makanga ruenga nga lundu e fa kasi ma pulengu ma rengu make sure o sa fa kasa o kanga kaia la haru yere kupe so ele fa ngo fi a fa fia how many people that estimate people live in Safat a fa estimate 10,000 for example se food what fi a ko ha kanga ngo fo Safat. Sorry, ele fai ngo fiele le skala inga everybody needs to have an account number. Afa peli face account number. This is the best time to do the account number. Ya ala sanga ka ko la wai fua fa mai wa le wale ingi ku pela nga wa fai ka alolo ka lo fai. Ya wa ngila. Ya la wa ka oko ilang ko nga ka kala ku le account we kilo ku ngai. Your balance is kango ye iruka ilo ai si saunga la lo ai nga ku fakasio e ke si aquí ku account balance is 3,000 and 3,000 ai sa ka ku pia e fa se la sufa lenga o le tu ala lo le vaenga le o ngosai si umu la fu e sau lo kai la e sau wa lo kai se ele lei fu ele kuai ai sau o si kuea ele lei ar kuai ai sau si kuea ela wa batul tu pe mo sa fatala to bi o ne fi au ke ela ku le se fa so se a fe ku lo ke ma se halo wa ku ya ia se va nga na mato malanga mai ke lo fu ya aku fu ya nga fu le so o le mo ke fa kasi ya male kamai kai o le tato media watch o le tato to te ya le to sala ya hana ya me se fu le fu nga ya fa fu no por su nga Mr. Falai ya se ya fe ka ku kemra se ya ma no se fu hana ma lo se fu manuia siata fa talo fatu ma o fo lo fatu ya te o tau uma fa taila vai le tato a mai mo le tau ya we're here in the Americas, Maangaya Telele, Le Air, the Savili of America. We've been here for going on to 2 weeks now. We have been covering the Flag Day of San Bernardino, which has been very good to see our communities developing in this part of America and bringing many Samoan people together for their performances, for arts, for culture.
And we've been having a very good and fun time with Asiata. And of course, Fa'ofo, Mr. Falai, who has been keeping me entertained as well this whole trip. But I would also just quickly like to thank all of our American supporters and families who have been extending their support and their help. I'm just so thankful, and so I humbly thank you all for supporting us on this trip. Thank you to all of our Tautaiaʻe and Blue TV supporters as well for coming through and for supporting and taking care of us. We really appreciate it. But we've been having such a good time here. Thank you to Blue TV, Tautaiaʻe, and Asiata. Kitai. Nice. Yeah, mo koe fo ia ku ia hana le siva visili. Malo se fo manuia knock. Ya, patalo fatu le pa ia male mai mo mai fa fonga nai tatou wo pa anga uma tatou Tautaiaʻe lungo tatou lai ne vai ngana fiafi. Patalo fatu Mr. Falai te o to malawa. Mai seo au ona le li tala fautu so se fata faita ulanga tu e fio nei lo lang. A walta po ingo tatou faiva matiu te le aso mle aso. Ma to te fata lo fam fa felo ia tu ne vai ngale afiafi mai nei I America Victor Vio I America o leua lata ina to iva minuti ona tale le tu la sfulu nei le afiafi ma to te fata lo fatu ni wo umalvai nga mo ma tu malanga pe no ma tu malanga mai sisinga fu a Victor Vio manuia me uma ma to va ai le lo lofi mai le pa ia ma malu so tato wa tunui state ese umo nei California ngata fo leo Utah Vegas LA na to malanga mai mon mawina ma to fa moi ai nga silina mata wa ia to vai mai fo ia lao ko kamo Mr. Falai le tasi se vai nga no sauma o te sauma Falai o te sauma le siva me ai ma to te fatalo fam fa filo ia to nga fo ma wone ama no tau ia tato te filo ai fai sina tato tala mali se tas o te lo ni so tato na meli mai nafi ia po fia ia tato ya ai pero fai atu le aso ne fe tato proclama ia na to ia batu tato tai mele tato tai ia tu ni so tato mta pune ia fia tato fa so ia te ro fatere mo to Mr. Falai o le si vaenga au te le ifo ia e fa e le si vaenga fa so ia safata. O le si vaenga fa to ava ai ia Victor Vio ma America. O le tu langa le ia to mai vo I lau sa anga I la e fa tamaitai. Se mai se whatever nga e fa ia la mi o le o ofu kengi. Asiata tu sai mai fa fisili. Vaenga e siata foto pe ia kala fa nga su me un pe kilo me yo so fa fuata. Wo o lo ke mi yo so tu langa fa pe wa makanga ave fa fifi nga entertain fa ma wal fifi mare ata ia o le lava me o ia kui o so da ko numa stage o le meta wa ia ma wal ata ma wal fifi wa iskanga ka ka sa wa iskanga ka ma kula misa mar ko o au ngi yaru o me ia fai o ai o lo wa ko vai mere o ke f me hello honey I love you honey ke ia we ko honey fa fo se ia lo va ai o fure ia e ke le honey la ya ai ke honey la pa ngo manga nga e fai poi Ole Hannah, I think that was your dresser leng o foi Falai. Ole dress up Belinda. Yeah. So what's your take on Falai's surprising entertainment show? Thankfully, I had the privilege and the honor to be one of the scrutineers for the Miss Tulaʻi Samoa pageant. Okay, awful. I thought it was a real woman. Miss Tuafa. Sa malanga sa asa. Kukusa masififinge moi. So I was looking and I was so surprised by his dress, by his geungas, and I thought that he should have deserved an honorary award. Even Vali is Languku. Yeah, Vali Languku. Evai. Yeah. Now, malanga siva mako mai fale ia for le le urua. A Mr. Wafa. Yeah. Kisira mauru. Good boy. No, he did really well. So many people were smiling. And it's so good to be traveling with a team who are so talented. Kele kalingi, you know, not limited to one talent. Siva, Pepese,
sales, MC. So we had a really good time. But Mr. Falai did very well. O I na fatua o tau langona I wo tau fifi. Fo ile le wo va ia winga I o Mr. Falai. O o sa o fale o fa ku Mr. Ka ke dia ko. O ka o le ka ki pa. Ai vai. Sa mo ma fa fo ngi vai ngala fia. Ko ke no foi su me ma pe ke lo ia read le shi ma fo le kai mia la wa pe wa ka ke le shi le po kala ma vai nga pa wala me le ia ka ka nga fero nga ia pe yo vai nga le ia ma ke o mai ma so sko nga me pe fa ya ku hana e ke le vai nga ma ko mai ma fa lai ma ko mai ma MC ma ko mai uma mea le fo ma ko wo asia e le si ku le nga fa le ai ke mi e le ku le nga fa le ai ke mi fa ka ai ku lo le mo fia tu I do ma o mo ai so lo let's go se ki mi sta la ya ai ke lo la ko la wa tau no va lo ku ya na tu le wa tau no va lo e le ko sa o va te ya nga so la mai le ma va lo ya e uma to e fatu matu wa no fa u pe no fa tu le misa matu fa so como ko fa kia hana yang last final words and encouragement why we should need to come and support Victor Vio's Flag Days and all the other Flag Days we're about to visit in a few in the coming weeks yo for ya falai ai o mana tu ai le vaenga le nei sa fata fa mole sa fa daile tu no bele a o le fotuanga fo le nei e vatu sa o le fionga ya tu ya mata to committee o ka kalo ko ile tu po le ase vaenga yo ngo ka kau nga va ko se fa kuanga a o alo ku ka ko fainga palo ka sa faka inga ia aua ne I uma e wa vai manua ma tupu mai fo ini vaenga yo no sa ti ai lau ka mo fainga tu ile fainga palo ta ole ele fisiringia lo manu malo no ele I am not saying this with a prideful heart no okay fayatu le tala le nei ma le peaceful o le loto ua iai le lango a sa fata aloi ku malo if not 100% 90% if not 90 80 that's still a winning number onga ole le ku ua uma fa mangu yaku le fionga ya tupai o le sa avea masui el fast il ka ku palo ka ringa lua tau vai o fa mangu ya fo ko kelo le ainga fast e o e fo ia HRPP e alo fa mongi ya ki oe e le folo fua ongi tu lo oni fa susu fu i kai inga le HRPP ai muri kai onga lo la ko lo fa mo la tu yo inga lo fionga those are very good HRPP people leo ke karango ko but here is my advice fa mo le love tu ya me so ka ko miki ya safaka ma auto umor fast pa ai le se lengi le o kufa ba ai le kupi o le va aua nge iso ngau ke ma pike fur kai miringe a faya ola kufa mai le malo po ai le kufa inga please be smart about it le anga yo ngo fa nga inga mai fo la ngo bole ko maru se mer fam singa le u faya o le ale wingo fo ko nga asiata le u ko fa manga kur mele nga fa le ko ngoi mangele se kati a fa so ia ko ruole e fa kai fo ngai ka ko wa tangata ye so ngi mai ko so researchers mai ka ko to te ya ka mai meli mai I have a group of them and I won't mention your names le ka ngofi so ngi mai fa mga ku mele fa bon lo fio tu ya tamar fale ya o le alo fa mongia le fa le uso re wa va ku rungo proclame e mai mau fo lo ko kinga le ngu ka ko le ko fa ku ko inga ngi me ave fam singo and I can say that nga vai le luo ngi mo fai unga o fai unga nga vaku e kau ki fa pe e ka kau sa ai sa se ai vaku me se ai sa aua ne ia vea o le upu o le maule ku spa ia help mai se si e au mai lunga le maule aua nge ia vea le sa o lo tonga ma mai le ia fili that's the one ke lo va vea su e mau ka ko wino ku spa ia ai lunga ar ka ko aua nge ia vea le sa o lo konga ma mai le ia fili
Aua nge ia vea fo ile se lengi langa le ua palasi ya kure kai mikongu wana nge. Aua nge ia vea ma vaenga yongo sa kia i fo kako fainga paro kare kiki. Fa mole lava. Do it the right way, go through the process. Pa mga kua mai, leanga o sa kiwa si makiva. E onga le ruling lea lenga fai. Mana tua mai fo ile ruling. No, nai sao le sa e tunu mafono. Nai sao le langa o kupe le o kupe a New Zealand. However, be aware and be smart. Leanga I pay over yaku, we don't trust them. Who them? The God. Yes. Leanga ale ku faku. Wa yo ku se sila mele le fa le kongu mai ku lo wa. Yeah. Kusai mele fa le kongu mai ka yo li se. O le fa le kongu mai langa ilonga o nga ave o i maroro le au ave ma fai pule. O fengi me ufa penga. Yes. O le fa le kongu mai ka yo li se. Ilonga o nga ave ma fai pule. Fai pule la HRPP ale la ve ma ale afia i ilonga kula i fa fast. O fia langi me fa pe. Winga ngalo ku fai kwai. So, o le ala o te fautua atuai. Le hanga e mawhai ya. Se u kako e vari ya. E so a. E unga ia. E whaaofi ya. Ke ia re sau. Kalatia e lima whai pasuko. Kalatia e lima. Galatians 5:13. O le whakuanga ngā reo wakua. Whamore mole. Nga nga koe avakua ai ao nga lelei ale ai ao nga ru ai kupu muli mai awale ngi fa peses ele iva koe se kualalo ya or kualalo le male nga tu muli fa alo kau ku nga ngere va nga le safaka o ko fo ia le fle ko ki komiki o ai fo kau mafaya awange yeses o ko involve for kupelia please a faya nga ua yaise komiki fa pikoa le ngu uia ese mai aka ko uie oe e fai palo ka kuia leave it ave ya lako please angol mele le wo yai wa fai le me sa o ma me se ai fai le me se ma me sa a kongwa ya lo ku la longa le ko fa manga ku ko ya tato nga man ko foi o le pa u mai ia yes i mangere se kakion or similar case esa ese amor por keki ese amor foi nga paroka ai ku fa ku mer por keki ai sa le ruling ai o kanga kai fo mai la nga wa ku fa e kai mile manga ku mai it was not wrong but it was the timing so all I'm saying I'm just saying out loud. Be careful, be smart, be wise. Ya, e kulanga umaya. Leanga ua kako va ai le mele ye. Leanga la fu maka ika mai fa masingo ya wala ko lo fu la ko yunga. E maua lo pasenge fa kulanga inga o le mokafongo e pasi ai ma dia ya isi uproot and replant. Leanga kalanga ku spaia. Ai se a onga sei. Ko la ia. O la lai lo le e fa masingo ia o fai ka winga o la ko waso o fa maka pupu winga o la ko kaimi le o kopia ya pa lo ka kai o le aso tai au o le a o fa so a kwai ma vaku runga le ka ka le nga ki fa le nga inga record ia le fu ngo fu fa le nga inga record so le ala so kai au a o kilo ko ma vaku la usa ilinga kai au ele o yese pui nga fa ku la fongo e fa iloa ko ilanga le wa le mai runga ele si media ai nga kele o ka ua mai le ngor kan kala nga kele o mai ro ngaka le aso ka ya a pe go fa ele umiska ku fa so ele fia firingi o nga le nga o lungo le Facebook le tatu ti ai ai to no lo le fio nga ya nai i ni usila e ko produce fa le ka ku program e ona tele le foi le va ku lunga mana ko makam tanga tele u fa le nga hinga ia record le rental le una le
mai le lesi kalainga ma mea umalava. E fo kari ko ngor kanga kala vale so kanga kongo le RTA. Mana tua mai. A fai u fale au nga inga le skala o ka vale ngi. E fai nga ka kele nga se i leo leo. Le anga la u fale au nga inga o la ko le skala fa ku la fo. Ka ukia le ko inga mea. Corruptions foi le to the max. Ole a ke kele ia ile so ka ia ka ko pokala. O ke poli. Ole au te tu atu ile tua la ke si le solusu mo valu you like. Fa si fo ko ile fa so va ko ile ia le ko runga ki sa unga. Ole so lusu mo valu you like. Le upolo inga ia o Rosella. E ka mo la ku sa moa o ke ku la case. A o case le ngo kangi ai le ngari ile. Vai foi la o ko le file mu a ko social media inga ua ka o ko ia ile mo ai rumo fofonga. Ele meo fai kala ele o mai kala ngo vai le manga ia. Vai ele mi makolo se o lau ponga manga mea. Wa foi mo fai ngala ko count inga o issues. They can know and they will never. Au wale o mea lau ke faia, o le lako mai sa iri masei, la lau mai lea, fa akupu mai lea kala. Pa wala o mea lau ki rofai, which is I'm over that. Ai, o le aso rusu marawalu, le ua uto e vai akunga, le uko e mai wha mga kua lau loia. However, wa uma nga o whaeloa lau i tele. Lau apili wa uma nga koe ave iai. O nga o la ua o kei mai official le loia sili, e ala le karusanga nga wakua loia. E whaile apili. Ore uma ko ia iulai aso lufu valo iulai a olai mak ngau ma mai nga ia orwa ku Samoa wa foi kasele aunga ele o manga o mau kerwa ko sor au le mako case le manga o la ko loka o ka fia o case ele kangia a fongo koe kangia ai mai si mau kangi ore ngau ka inga foi le wa ia fam singo ngai lo kar ko ngonga e va ko u Samoa inga ia ka fia o ngi o ka kala meia kakalo mai inga ia office fai unga le inga ia office fai unga sa olanga le wo loa la aku ula o case pe o ufa sa mo la aku ma ai la ma ya la aku le case o mele sa ilinga o mele la u leo mai lo ponga mai la ka kia es ele ke ia I fam singo ai la ke fam singo I lo kaulanga langa ko mengi le la manga e va ko lo u sa mo ka fia u sa mo pe o meran kupus skamalo ya papava pe o mele wo kupungi se o so ya tamorelele pero me len kupu ya king fai popo. How many more people ko ke manga are shut down and sip their mouths from talking the truth? Yeah, between now. Male so rufu no valo. La o mo fa so wala lo ya. O ka penga fo. Ai ka kalo mai. Ka kalo ko fo. Yeah, ole aku langa e ole aka oko ye. Ona. Ole kele o ko fa maka o le isa mo. Ameuma. Ai o ke mafaufa. Po ole a le mesili. Po ole fea o ngi mea o le mesili. Anga o fisili le anga fisili iso o Yesu ya Yesu. Ole fea o ngi mau kula fo mo mesili. Ole la wo kilkilo. Ola o case. Ole case ma fainga fai aku e provide evidence le anga ole online le mele fai. I mean, they did not kill anybody. I did not kill somebody. I did not punch anyone in the mouth. No, there was no physical evidence. It was all whatever they were providing and said on online. Ila ko kalai fai meke. Alai manga o fa masingo ia lo se la o ke arwaku ai Samoa. I said, kafiolai. Ala wa public la vale o mai la ko va henga ma fai mai. Anga o mai Samoa lo kalo vai. Okay. Ai le ka fia ila u arwaku I issues ma vanga fapenga. So I've got 27 days to decide. Poke arwaku Samoa. Yeah. Awa o pumongi a work. This is what they will mera la ko fia. I know exactly what they're going to do. Anga o ka hu Samoa ka kia la case they will judge me ave ileo langa o kele manga o ileo o kele manga o ke corrupt foi meia kele manga ai
You know, because I had enough to say makanga ruenga o leo. Ai o kere manga o e whai e fua o kou mahiku le vale. O ngō la kou a piko la au o le enforcer ku la fong. A wha kongo kwa o kou I mea ia, o mea ia ko ke kama mo e whai. Ai, o le ngā, ai wo uloa, nganga o pa ia I Samoa. O kou wha Samoa mua ia, o wha Samoa mua ia. We will ban you from talking about this. We will wha you from this and this. Nga kou kango filorea, kolo. Ko sa kaufi ko si folau kolo. Ko sa ko ke koloa ia. I mean, I can survive in Samoa. Maukume si o mako ainga Samoa, maukume uma. So going to Samoa is not the problem. Going to Samoa is not my problem. Alela o ansa ku ya o ko ia ko famai. Wai fefe ki sa Samoa. No, ke re fefe ki ra ku Samoa ngi sikulanga. A vai fe o saunga re mulanga o ngau vai. Ai se me o ke le fia manga o ke ruak. I kuak mo kau fa maka o mangi mau me o mako ki fai me. Ka ngai ko ki fa la langa mai ngar kula fo. Ko ke ngau e ka pungi o matou mutu. Awa lavangi o mako karango ai mai sea leo o kala e maka o kia so e nga pengi aminga ngai ke sir fia me ngang se mango lo kai oi ngai sir fia longo ai ko ave se ro marka mari ilia mali so nga bo vivela la ska como ka bo vivela eu ko ke poli ka kalo pepo la tula ngola ia kalo foi kalo mai foi moa me se forsanga le mu me uma o lo mo via me uma le lo fam langa le tu o le kaunga ma lo si le o lo kaloko ke mangkuar kala si o kama sa fa le fi sa nga ke le yo ko sanga fo nga le se fai ka ngo ngeu me nga fai ai mai foi ai pu nga ai le o te fai the true fruit ko ke feika Nanga o lea o ke kango o ko kingi vai o lo ke maure le ko kingi vai ya ai o le tūlanga na o lea sola kai au o lea o fa soa koi ma va ku runga lea ka o ele le we fa le anga ngare ke ile ati mai fo lo ka ko o fo le ke ko ngeki e mea o mai fi su ya ye me o chassis number ma number plate ma le skala ka vale even le vai ngol hit and run la vale fa so riva ngal fiafi